bengazi ukuthi uma ngizofika la ngizohlangana nale ndaba le. Sengihlangane nayo nabanikazi bayo bakhona la. Ngizocela ke sizocommunicate nani. Ngicela ukuthi uminister eze la ngoba le ndaba iyangithinta direct mina. Manje ke sabuza lapha ku cabinet ukuthi wena minister ukhuluma ngalabantu bang 178,000 sathi minister uyabazi labantu ukuthi bakuphi. Wathi hayi singabathola labantu. Nabo abanye bakhona ngibatholile. Sengihlangene nabo. Manje ke uminister uzafuna lalele inkulumo evela kundaba ezitha ngalabantu labo. Ukuthi indaba ezitha silalele le ndaba. Kodwa kufanele ukuthi wonke umuntu ola ekhaya phela abe nepheshana ukuthi wala. Singahlali nje kunabantu lapha bathola abantwana bakhona ukuthola ama-ID. Le ndaba iyabhebhetheke ufuna siyilungise le ndaba. Yithuba ke ngoba imajority yalabantu isizwe samaNdebele. Uma sikhondebele yinye inkosi yamaNdebele. Yes. Naye phambi kwethu kusho ukuthi kufanele ikhulume le ndaba. Ngiyasizwa isikhalo ngemali thina uhulumeni siyikhiphayo ukusupporta i-office leNgonyama. Nina niyibiza ukuthi i-budget yeNgonyama.